Silalela umsakazo weRadio Zulu to Kansas City. Excuse me, do you know the way to Kansas City? Zakale zingcingo kusemsakazweni la. Zakale mncane msakazweni. Nakho ke. Ya, umthimkhulu lapha eKatho. UKansas City ke lokhuluma. Kansas City. Kunjani? Kunjani mfana? Kumnandi. Labanye bafana. Nakho ke. Ring, ring, telephone ring. Somebody said, baby, won't you do it? Zakala izingcingo. Sithubele mnandi kakhulu ke sifaka umculo omnandi sijayive lapha emakhaya kube kuhle kakhulu siphethe insizwa lethume kakhulu kwala seningizimu Afrika bakwethu country umfoko siqubu nengoma emnandi kakhulu ethi Skorokoro esandena Flatela zimbuke Yalizwa flatela zimbuke liyachothozela mabandla kamjokane kangaba lachothozela mabandla kamjokane kangaba lithweleba umfaka masinga omhlophe othe qwa odidisha ithi litashiwe owenzani odlela emsingeni phansi edambula ebiyenzeni abuya shefwe khona Lathothoza mabandla kamjokane kangaba ngoba kanti lithweleba lithwele umfaka masinga omhlophe ethe qwa Kulagila khaya wangena kulindwe kaTuli kungumgqibelo omuhle njengenjwayezelwethi sakubona mkhuluna wagogo kunjani kwena baba nawe ma waza phela bhuti nawe sisi kunjani kwena ntanga nawe mncane sisho kulelo khaya komgababa kwelani kobuzekezeke kuleyo moti akasiva emjondolo sikhubuke siye khona kwandonga zethuma kwamntanami wendelephi no sikhele khona ingane hlathi namawotela A umahlathini newotela K wotela A uma kakhulu phana sikamhlakhulu kuzihamba kakathe PO Box 1540 Durban 4000 eThekwini phansi kakatsingo sikapanana uhlelo from mkhize buke funky mina kusuka njalo njena ngolesithathu ngo8 uzokushela phana u9 o'clock phathele khona ingoma ezimnandi kakhulu njengalokhu wazi ngihlala ngiphethe intokazi zodwa nje kube kuphela ezigiyazi kubusela phana kweseningizimu Afrika naphesheya kweyilwandle